Hi everyone, I'm Keisham. Welcome back to my channel. Ngasigi video sidi moisturizer, hand moisturizer hai tare, hand cream so hai bi ai moisturizer hai bi ai yamna moisturize to pot ni sigi akoina isana semse doini bako adugi hana ingonda ingredients sing dudi loin leire aina dum semjaraga taibagi adaida changbase akoi shea butter change aduna key ingredient ne hai tare magi creamy oba base magi creamy oba base mana pidone shea butter sina aduga coconut oil hapani, tea tree oil hapani, aduga lavender oil hapani, honey katang hape sumaina tawraga ai adugi process to di ai hoji ichara ke bako aduga hapa ba matung se sa kitang inthara kan da cream gi form je sumaina leire se sa koina kitang gi amount china ne adum sumaina lobo se sisina tayo matam se sa melt out thora kan sumaina na creamy way ro yamna khut se yamna tholan ba khatang na tana akoi gi kaino leibada akoi gi hand eczema hai tare ai gi su hand eczema leibo ko do yamna kaino oira ba akoi na ina class 9 10 ka ba sai wai de gi hongna leira ba ne matam du da di khang da ba ko adu cream gumba kai gumba se akoi na doctor gumba yenga ga si tayu hairaga dum pangtai da tai ba du ko dang da di biopsy tawra matung da di hand eczema je oi ba mathang da na hana hekta oirakpagi natte ma se allergy touriba pot se akoina matang chana keno to bi hotaba treatment bi hotaba ba adai da sum namthara ga thammaga iraba chahi tara kun matung da di dum hand eczema lakpane sumaina tawdana eczema se pokle hai tare aduduna magi di cure oina ba keno se laite akoigi cream khangde hida khangde sugum se laite control tawraga thamga do bane ko aduduna keno se akoigi yamna chemical yawba aigi mai gi da oirasu adagi ai body wash kumba oiraga su yamna chemical yawba adagi manam yamna ka hena perfume gumba hapa ko se dum chemical yam hapa dom ne shampoo kangde conditioner kangde sugum ba se ai season ba su to khre ba ko aduduna mild oi ba pot ngak ne season ai se dagi detergent pai ba aduga hana glove kum upaga sura su ne pi ga phau ba matam gi pai ba matam do adu da bok da gi khutta ga sa ba ga phau da ba mai na ga su phau he gi chak isin cha ba matam da bok da khutna ga sa gi tre na spoon na dum cha gre ba class 10 11 cha wai da gi dum kai gi na ai di khuttu da sum kai pai ba da yam na sensitive oi ra ga pai ba khut da sum mai da ba thuk ba du kum ba sum tor ba da gi da mai nam to gi tre adu da na khoi na moisturizer se ai na sum google tor ga khoi je khara yeng na ra kan se da sina phani haidana hairakpadagi de ai poching sida sema ka da season ai ne ba ado hojiki di adum sumaina tai badagi di amna control tawraga leire hojiki khutta kai da kemta ti u tre da su kitang tai da ba matam adagi care long da ba matam si kum matam la kan da di koi gi khutsa se kang ba kai taw ba to mai hekta horake ta taw ye du na moisturizer se adum khut hek ham ba loi ba khuting gi dum khut je mathang kang pa hor ko to ta yu da sig moisturizer se adum use to re sigi tap macha se sa han jala ga thami ni sigi chang se dum tha he na chat le ba aina tai ri ba se no ma da ma tai le ba ko do si tha he na dum chat des mai na moisturize to gi ba se ko ina dum chat kan se sa phar ba ingredient ngak ni yaw ri se ingredients sing se so anam bana koi gi keno gumba cold press gumba adu gumba ngata ne version olive oil oil ko se so to gi keno sina koi gi tea tree ga hap bi ka se fungus gumba phana ba anti fungal oi ba khujin da kai da du gumba phana ba gi properties so yaure adu ga koi gi khotat pa adu gumba da ga su healing keno to ba ngam na ba ocean ba ngam na ba adu gumba gi process so yaure sumaina apha ba pot ngak ta ne akoina kitang study ama tawraga se sikana ni haina sem ba ngata ne do atagi khatangi na tana khutsa gi moisturize to bo gi su sisna yam thina phare ba adu gi aina sa ba to ina mayam da su lake mayam darkar we ba mai sisna ning ma mi yaur ma ga su adum kana ni aina khallaga hapjara ba ne hoji video to kamai na sem ba no ha ba to process to yeng ase si chang do se coconut oil sima chang ani coconut oil se virgin coconut oil ni max care gi ko main ingredient hai tare
sigina shea butter sinebako all three gini pure and natural sisu raw unrefined nebako adugi sima hapani creamy oiba saruk sina oigrani raw honey sima changani raw honey se adum akhoi gi organic adum akhoi isagi da phangbodo adu oirashai sisa ina hana leshalaga laiba aduduna ne organic raw honey sikara hapani sisu all three gini tea tree oil sima drop taramuk hapani lavender oil sisu hapani blossom culture gini sise aroma magic adu lavender oil se sigi naika gi su tai sigi pack se kaidri sisi na ba si dum hapa aduga shea butter se double broiler da tawrani ba ko double broiler se akoina kitang sabada dum melt tok thoe se da melt tok tho lagi singa sabada dip tor ko saba se haida se sini mai masak se sumba ma lower se ko sigi bowl se da chidum khata dum tai san ba yar sari ne kitang inhale puna ma than bane half se coconut oil se half da ne tang khai mong tang half se ko half se raw honey se quarter muka half se yare sigi tea tree oil drop tara last the lavender oil aroma magic blossom culture gi ga loire sikal tangna ne sise aigi kanagumba container gumba jar macha amda toraga khaidalaga thamani sise tha chupa ma hena taiba ko sumaina muk semba sina aduna sise frozen gida ngaktang akhoi gi deep freeze da toraga ngaktang thammasu yare oil sinje kitang kanu oidina ba mahi langna ubase oidana ba selo ko container da khaijala se Ngasigi jar ahang sa khai jala se sigi batra masasa yar jena sigi numi chupa matai bata lem doine sise na yar ge khai janba rai ba ma khai Semba Ngasigi video se loishalage next video singsida thengna sika bye bye